Tale Julai 5 nei tātou ofisau tu I tamaningi nei ia o le taulanga si o tātou atunu pele o Samoa pia o le tātou porkalame ma le whauawina o le tautua lau EFKS TV o le televisia lau ainga ma le tātou porkalame o le Suluaulama pe o na masani ai ia Afiafi te tasi ia o le whamalo lava I tiu te mawhaiva sa whengai ma se tātou atunu ia matau longo le mātou whiau o lau saonga le mūlau tele ia ma lau soifua mālolo ina lau tele I le nei Afiafi ia o tāpena I fōi pe o maea fōi whiau mga aluenga sa whengai ma se tātou tunu ia e peo na sisila ia na nafi tau mwhai mail tātou porkalame mai le lau mua le kale si EFKS malua I le usunga whono le nei tau sanga lua olu lua e pe tais tele le anga le tau I oi malua ia le ala le to foi mai tātou porkalame nei tātou fisau tu ia e faisi saonga le mua tele savini malua le te wa fia sesi fele leo me finga luenga le a faina to foi mai tātou porkalame fa o pea la usila mai moa le ngata Samoa nei o tunu e mau I le tātou fa malo e pe no masani ai I Afiafi te tasi e tau wala I le tātou porkalame o le Suluaulama Vale au nanga lau EFKS TV o le televisia lo ainga. Whamalo I tātou langolango au tu, whamalo I le mtanga aluenga o bisinisi ala manuia maleipa, o le tātou whale o loa, anga le lei o le SOS, ia whapea foi le Papa Instant Koko Samoa, o I rātou ia o nei tātou company, anga le lei ia, o alfa mai langolango pea le nei porkalame, le tu I nātu I Afiafi te tasi. Lo nga lu el tatu tulu po fele tafa sa ngalu ai sa tia ai sa puno ai sa tau pate le ne yaso ya ole fa mo mal fa tu el tatu por kalame le Suluaulama o tini manuia fe au nga lu sa fe ai ai maso tatu tulu ile ne yaso ile ngata ya tatu sa mo nei ya fa pe fo tama fa na ole kale ale atulu ale kale si ya olo iso si tafo le nei la langa mai le tātou whaasana lau mai le Afiafi o le whamalo I le kalesia o tau sunga I tō ina mau tō whatua ia le ngati fo lea lau whenga tō whia le tua I whawhengainga o la tō whale tua I so se whaautu ngā whaautu ngā tangi sa mo nei mā tunu e mamau ia o le whamalo I talonga ia matapu ingo whaau le ne aso whamalo foi I whaurulunga e kalesia ese ma lau whai ngā luenga o nātou whai wa matiu te tālu ia oi manuia whai whai ngā luenga whamalo whai a tūtou mai whai tūtou te mawhai wa whenga e mo tau le aso ma le aso whamalo I le whono tele usu ngā whono le kalesia e whakasa wa uto wa ai le ai ma le whaupu ngā tangi a le kalesia I le polisi whawhai au I malua whamalo atu o tiu te mawhaiwa sa puno wai le nei aso le ngata I lea
Ma
Suluaulama le Ei ai le mele o te fia tala no atu ai Uana o lo sau ma e alu ai o le tele o aso e te tuai mai Leilo po o fea la mama o le malama lama o le asa o le winga o le tama futanga Beilava ua mangoto I foi moana Ai sili lo fa ai lo mai Be afa iwa ele mana o ai O te tua tu o e fai Le me ai te lo to ai Ai ole a o te fo ia ilo ai na Lo ai na Lo ai na Be afa Bea ole asui lau feelinga O oe lava le pongai Nga lai ona o sau Lo ua lo fa e moni Ia oe maleta ua whanau A olea ua fasia le ngata Ai pupula mata Fo o fea upu na fai no mo le fai fea O le alofa e o i le tukunga mau Ai sili lofa ai lo mai Be awhai wa i le mana o ai O te tua tu o e fai Le me ai te loto ai Ai ole a o te fo ia ilo ai nga Lo aina Be afa a bea ole a sui lau feelinga Se sunga o te ofo Le ai maso au tilo I tamaiti ua matutua Le tu ina na o le lalo langi wa fa amua mua Ai o te le fa amasino ya oe wana o le tua A o a u o le a o joe foki e tau sina yo matua Ai sili lo fa ai lo mai Be a fai wa ele mana o ai O te tua tu o e fai Me ai te loto ai Ai ole a o te fo ia ilo ai nga Lo ai Be a fa a bea ole a sui lau feelinga Wauna ole mesa o fia tala no atu ai Toi foi mai tātou Suluaulama le vanga le Afiafi. Peto ama o mai tātou por kalame whamano atu o au sa whenga iai. Ire ne yaso. Ia whapea le wa pai vai sa mga lua ne yaso i sana fure vai vai. Whamalo la vanga lua. Ai wani ngalo. Toi whamalo si sini whamalo stino le Afiafi. Ato no wana vai vai alona vai whamalo stino ile o Ai mese tātou ia ngalo Pia, leo me ngalo le tatu sa whai le so ato alu to la sa whai. Ya tele pisi. E mo tino ai ngalo le sin whamalo stino mo tātou. O fui le a umi futsa le sa whai. Ya. Le mana e fui mo tātou. E le so ni tātou so fu malo loina. Ya whapela le sa whai alu to la ai to whatolu na tau sama. Ya lo mingo wa kile le so ni mo tātou. Ya o le tatau na fasa malo siane fasa malo stino le Afiafi. Ika to malo stino le ola. O le tau sami me ai
paleni o lo tino paleni o tau singa o lo tino paleni o lo tino momosi ia male soifua falo lo ko soifua o tato por kalame fai ngapa anga male suma ia telefoa male tato farkoleni ia le IMS Fitness Center i vai setai lango mai ai tato tanga luenga soifua malo loina le vaenga le TB por fata vai o le vaenga le kanesa ia pole male vaenga al HIV/AIDS vaenga ia tanga luenga soifua malo loina lango ina le tato por kalame o le fa malo stino le ola era se atu le tato por kalame pole as fa malo stino o te pena mai ai telefono tato o fa wa foi le tato por kalame. Exercise is life. Famarustino oleola. O famarustingo e mo lado o nga whabebela ro kingo. A kau e keimia la whailo exercise o mafangfanga i e po rusi mo ko ia. E so o ngoro kingo o ia lera la amaka i pulea o e koe peke skip. Ia lera amaka ka exercise o le ka o le skip. Saule pongisa, o ka amai le fili o le lio nga whainga ka o kongu mga seu a o au, o menga le mawhai e o a au o mea fo le pope a ka whao ua tangu oi wau a mea mai lo kingo sipala pa ai wale mangingo e mongu suiki a tolo lau tiki a ki le milo waka a ka ai a ka ofu Kogu leo se maka ispura so 20 seconds, 90 seconds whabebela ia lera e sau te roa wale o le famarustingo e pewa o fomo fale e mo le whaawai tau ingo le whaawai o wai o mwhailo wai aso solo mga palera ka kuaku i whai ka ko wai o mo wai e koko i a pane i leo i o wai malo shoulder square ia ka kia lero kiu kule i lunga e kai koru au se ke whai as do o meio a lim on feature ado iba solo ya como foi lá é 30 seconds que malo lo manga ya coar foi o listeu check Babela o pulang e fai lo o kasi o ke leo ma ila Fai malo lo wai la ro kape ko le lo manga wa pasu se kon te kilia lo manga fai lo se ki mulmul on fa vai a ki ngor ma ko vai as do a lim on fit ya e solo ja, so wel like kijk je hoe is van Lucy. Ja, maar joh, zou lang hoor. Ja, hallo, as, go, ha, prima, ja, kom, zou lang maar gaan. Kom door zeker van, as, lu, dood, ha, in, on, fit, even, sport. Voor lo fa long o ki ga vai e fa lima ai orders food e la seki as o luma la vai man ko luma vai ai le fa ku le la fa ku vai pe e pe la pai le ya ku le pecco o vai se no le tas lu ma prima ya como ratio by number, please stand. 30 seconds. No seki mulmuli. As,
2, 3, 4, 5. Aulo na ngai mga. Ya, ngai ufuno le fa pe pule lo kua. At lo kua. As 2, 3, 4, 5 ya koma. Si fa sa lo mga. Ya cuidado. As 2, 3, 4, 5. Ya koma ya cuidado. As 2, 3, 4, 5. Ya okay. Mo fu mai lunga malolo. Stretch your wife, lunga. Stretch it. 10 seconds. To the floor in the driveway. My head is aching. Exercise is life. Famalustino Oleola. Exercise is life. Famalustino Oleola. Se whaupupunga nā tātou purkalame o le whamalostino leola. Whamalostino ia o le vaenga o le tau soifua maso mātou o le vai. Soani ia tātou le nei vai tau. I le tele o whamaiolo Afia isi o tātou tunu. Whaftai soifua maloloina, langolangoina o le tātou purkalame. Le vaenga HIV AIDS, o le vaenga le skanesa, ma le vaenga le TB, o le whatawhata vai. Whalau ilo pea le tāua o le soifua malolo le tāua o le whamalostino, mo le tātou soifua maloloina. Ia walawa ia le whamaiolo Afia e tātou, ia o la whamalostino o tāpena mai le whionga e tona fua ia, ma le whionanga o tātou le Afiafi. Ia ua o le pelangumo le au kua kamaleo la ua misi. Awhai nei tae au, whaso ia ua nei misi, ia e fuai o ilo malosi. Ia le ngata fuilea, ia fuai lau tau sami, ia le tātou whamalostino leola. Ia fuai ia i le soifua matungu ai ai. Wai kako na aiki ua le wake ia waka i kai polu mea whai. Le malosi la le kiki. O le tolu mea whai o le tangata matua. Au kako na aiki se ialu se ilonga o le whakua mua. Ia ua whatai tai fua tātou. I le au whai o mea lau mākua ma wake ia ua kau whakoi i ngari kai whai kako. Ia ai o le tātou purkalame nā whamalostino leola. Ia tāu fui whamina tō tātou whamalostino. Ia ua le mea mai tāu o whenga i tātou le mani tele. O le mawha mai tau tō nāl tātou saunga le mūli ne Afiafi. Anga ia i le ainga le mai ai ngā luenga. Ia tau awe lau sā. I le mani whautauta. Tau awe mani whautauta. Tau awe poto. Ia le whirangulangu mai whamalisi le. Anga le tele tau whaasua le tāwale. I le awala tau whaasua le tāwale. Tau whaasua le awala. Whirangulangu mai. Whirangulangu mai. Tau whaasua le tele le ngā tele tāwale. Ia le manu la tunu whamalanga i le tele sāpani. Ai le sāpani le tele. Pewi le uila. O le pāsika. Ia la. Le sisi lani. Ia whautauta le. Ia tui whalawe e whulani a soa. Whaui whiaunga luenga. Isi whalawe lawe le mana ume tātou. Ai ngai vai wala wala na e ngā whai e ngā luenga. Ia le mai le la pale e kako pea o kui vai wala o tele. E mese ai le ama tātou i tuari. Ai whaasolo atu o le la ole. E ei nei li putia na maua mai le whainga fōu o le awala na i le tua oi o ai a lua manu whali. O le esta wale na pe al whainga le vai asu. Le ele ta wale masau na na masau kutua i na au. O se o la ke le i Afia se wala wala. Ia o tu na wana tau lunga i tātou pupala me ufu i le se kia le mangai o le awala la ia. Kama mawhiki ngā e ke sasi e loa e. Whale tonu lau sa. Ai tau awe mali whautauta, tau awe mali whaatete o le si vaenga. I ke leanga so mau kakawa le ngā ia e a kai mali pefu e a e mana e whaasangare. E wate whala wale tele. E le e a oi wale ngalo whamalama maula lau le mau. E wale a e mana e whaasangare. Tau tangi a lau whaasangare.
tātou se fo malolo ina. Ia whai lau lo pia ia te le mo whai lau lo hawhi tātou lo tapu mo. Ia whai malo atu. Tula masa whenga ia whai mga wena. Sa i whai malo le sunga ia lunch. Al whatu ia sia. Pia te malanga nei la Afiafi i Australia. Ia manuia malanga usa. O le whiloi. Tonu whiloi istemi Samoa. Tonu mai manuia le whamoe na malanga pai ai. Ia le whatu manuia toi whi atu whai mga wena na whatere mai. Tātou toi whiloi fu istemi. Ia lau malanga le tāpena nei. Ia manuia le whainga malanga atu. Toi mai fua. Toi mai asi mai mātou. Mātou whatere tali atu ai nei seo tātou tunu Samoa. Ia tātou Tapuaiga atu ia tātou whai mga luenga. Ia manuia whainga malanga au mele nganga o le tua. Ia taunu fwoi ina ia ai ngā lo whamunu mai. Le ngata i leo le whamalo i tātou ai nei le whamunu mai atu lo mau. Ia awa ngai mai le sumafu. Ini Samoa si tātou tunu. Ia whapeu mau mai atu lo mau. Ia malo lava o le whamuli le lei. Ia matapu ai mai le sumafu. Le te mama tina. Ia le ngata i whea au le au tufuru uma. Ia whainga luenga mai si mai tui ina mo lato whalitua. La whainga luenga mo lato whalitua. Ia whapea whai lau sifono. Whapea whai lau tau sifono. Wai lau mai mai mo lato tau sifono. Ia o sea manu whai asi asi mai tātou mai tau. Ai manuia le tau whamuli. Malo lava le whamuli. Whamoe moe atu le whunga whono le tau Tapuaiga mau. Ia whamuli mai. Ia tonu whui mai tu le tau sama. Ia mamana manu a whea mai ai nei le tātou. Tātou tunu. Ia le tātou whanousu. Ia ma tātou whiloa. Ia fo ia manatu o le ase atu le tātou whisa autu. Ia mo i tātou whawhiawhianga. Ia nei siwa whaleanganga atu pulantarabo. Ia le ngata fo i lea. Ia nei miminga o le atua. Ia talia i fo i le tātou Tapuaiga Afiafi. Tau le ono i peo le masani ai. O le tātou tofi leo ta pena mai ai le sunga ia taksi le whai la wasi. Sunga le whawhengainga ma le kāle sia e whakasai titirangi. Ia kilani. Leo ta pena mai le tātou whainga le Afiafi. Ia mana lau Tapuaiga ma lau whawhonga. Ia whapea fwoi le kufola ona le tua. Ia wafo le tau tau ina si tātou tunu kuni mai ma le Afiafi. Mai ai fwoi tātou whainga luenga. Te whai atu le tātou tupalame. Lai whawhiwhianga te kuna tala hou, ma inga le atua, tātou Tapuaiga le tāleo. Ia mana tau whoi mai lea whau tātou tupalame. Malukuting mamosing
God. Represent Jesus Christ. Can't promote no family, cause the Bible has been them to me. You feel good and tell me, Papa Jesus, let's make my faith with you. No more fighting, Lord. No more drinking, Lord. Jesus, what me not when he was well. Me no be a Christian, and that's in the blood. 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 Double, double,
toi fata lo fatu Samoa ile nei tu waso o tauta iae ma lol fato toa ma lol on sai ma lol ngā lului ai tu mai o tō nganga mo tō tangata tā tō toi whafoi le vi inga ma le whaftai le atua a wai te tauai tā tō Tapuaiga i le atua o te whaitawina ia le tusi whaitau o le nei Afiafi na moa mai lea i le Timoteo e lua o le mata upu mua a le whai upu e tolu se ia whaangata mai le fitu whaafonga mai ia whiong pa ia le atua o te whaftai atu i le atua o le o te au auna iai ma le loto fuatia ifo ua mama e pei o utupunga ina ua o mana tua oe e lea unoa ia whaatonga i le pō ma le au o lo o whanau nau e wheiloa i ma oe a wāua o manatu i o loi mata ina ia tumu ai au i le oli o mana tua le whātua whamaoni wa ia te oe Samoa i ia loi le tina o lo tina a toa ma eunike lo tina o lauta ofi o lo ia te oe foi o le mele o te whamanatu ai ia te oe ia toe whamumu le mea lofa mai le atua o lo ia te oe i le whae e atu o ulima a wawa le fua ina mai le atua ia te tātou le anganga matau ai a le anganga e wha malosi ai malofa ai ma pule ai o tātou loto ia whamonia mai tātou e le atua i lo tātou whalongolongo ia nā fionga e pei on whaitawina ia vi ia ma ia sanga vi ia pea lona suafa nei e o i le whaavavau e whaavavau lava o le launga i le suafa o le atua le tamā male alo male nganga pa ia amen ua filifilia le whai upo e ono ma le whai upo e fitu o le tusi sa whaitawina e whai mamatua o le mea lea o te whaamanatu atu ai ia te oe ia toe whaamumu le mea lofa mai le atu loo ia te oe lea i le whae e atu o lima a wawa le fo ina mai le atua ia te tātou le nganga e matau ai a le nganga e whaamalosi ai ma lofa ai ma pule ai o tātou loto o le matua le nā o le tusi le au leo o le vai yaso le nei o le autu o lo ia toi whaamumu me alofa le nganga toi whaamumu me alofa le nganga e winga ma au fatasi ia pe feso ta fatasi fo i ma autu le tusi faita waso le kalesia o le vai yaso lava le nei o lo ia ile autu o le fisili o le a e mo mia le atua o le a e mo mia le atua what does God requires e vave lava no o mai le mafofau ia le tale el perfetto mika na ia tali ai ia fai le amiotonu ia nau i le alofa ma ia fewai ma lo watua ma le loto fa mawalalo toi fa mumu me alofa le nganga toi fa mumu me alofa le nganga ole apostolo lava na ia o me alofa le nganga a ole fu ole nganga ole alofa oli ole file mu ole ono sai ole mata alofa ole anga lele ole fa maoni ole anga malu male ambiu mama
e le whaatu la fono ina mea whapena. O a fua ia o le nganga. Le nganga le lo o ai le apostolo e te tau ona ta ina te ngata whaatu tua i tātou i le aso ma le aso. Mauti noa o tau mapu mai fe au ma ngā luenga e fia i le nei aso. Ua tātou mauti nofo na ala ona manuia ona o le ta inga lea le atua. Ta inga lea le nganga o le atua. Sa le ngata e whaatasi ai sa mua sa muli sa tausi ma ia whaamanuia mai. Manuia le nei aso i whanau ma lato wa o onga mai se ai manuia le nei aso le usu ngā whono le amatango le whono tele le vai aso le whono tele ale kāne sia le nei aso ma lo le whaatotoa ma lo le ono sa whaafitai i le atua i le anda tausinga anga le nei ma lo nā lofa tausi mai pēa ia ti tātou le tio le apostolo Jakopo mwhai mai ia tātou whaalata lata i le atua o na whaalata lata mai leo le atua ia ti tātou me le ita ua se yaso po si taimi a o taimi uma e le mawhai o na tu lafua i tātou e le atua a wā o lo o iai le atua whaatasi mai tātou o le nganga pa ia o le nganga o le atua le ngata natu whaamanuia mai e nata mamanuina mai tātou o le tangata anga sala a ua whai ma tangata whaamangalo ina whaamamaina whaapaia ina ma whaamanuia ina e tusae ma lona finangalo a mata mai lama i le fōfuanga o le mamanu lama le atasi ma le finangalo leo le atua i le taita inga le atua mo i tātou ia mātong o fie ia le lei ma ia manuia mea umalama o le o mai fo i o Yesu Keriso o le wha ato o toa na o le wha o le tanga o ia au maia ia ti tātou ia aua lava ni i whano se tasi whātua ia te aia maua le ola ma le ola e whawawau le tioa ia le apostolo i le tusi o ngā luenga lo o ai le li whainga ia le tu ua Yerusalema a ia whaatali le mea lofa ua fola ina mai le tamā o le nganga pa ia e tauto o lua o lo tātou malosi o le atua whaatasi mai tātou i lo tātou vai i lo tātou le atunga ma ia i lona sili ese a wa ia whaamangalo wa ia whaamama wa ia whaapa ia mai ma tō fia lo tō soifua ma lo tātou wola mo ia ma lona finangalo la tātou a ngā tu fo i le nei Afiafi ma le tātou whai ngā malolonga mauti noa lava e iai whai ngatā ma whawhita uli e lama tia foi lo tō soifua a ua fola mai ma wha atoa mai ia le pese e tolu se lau ma le malu pupula mai Yesu e le la i lo nei loto pongi sana ne iai se ao e tupu mai e lilo oe i la ua ai o le atua e whaatasi e taitai e whaalata mai ia ma le tātou talo a malama e le tae ao a fia mai
ia mātou sao. O loa lofa tele mai, mātou te mana nao ma fia mapu ai. I loa au anga lelei. I loa lama suafa Yesu Keriso. Le mafai lava ona ngalo. Le whaafutai tele o le whaamanu ma le viinga. E moli atu ngāti oe le atua lo mātou tama. Ona wa mātou iai. I le sui ui o le nei yaso. Sa mātou salalau ta ape. E mātou whātinonga I whaiva ese. Ma ngā luenga o e tō fia ai I mātou. I le nei fo yaso. Mātou whaafutai mai. I lo wanga le lei le fontanga la ku kalesia. E pei ona toe no pia iai. I lo na lau mua I malua ne. I le nei vai yaso. Ma le vai yaso mua. Whaafutai. Ua manuia fi au. I le ngatai fale. Ia ma le vao. Ai ata penanga I tutono loto I fale. Ma fuafuanga e tele. I lo mato wala. I mea o ngā mamanuia mo I mato. Tu ua o ngā le whanau. O le au ngā lue ua manawa whi au ma ngā luenga. Ai maise. E lau taita inga leli e. Wa e wha manuia mai. Whaafutai tele. Whaafutai tele. Whaafutai tele mo lau tusi pa ia. Whaafutai tele nganga pa ia. I lo tau tō lua. O lo mua au. O lo loto lotoi. O lo whaamanatu. O lo wa o ma o ai. Ia ma tau tai no mato wola. I fuafuanga ma wha moenga.
e maualunga lava le whaafitai ono le whaoletanga i lau whaasoa atoa mai o lou soifua se saa mai a wā lava lo mato wola ma le ola e whaavavau vi ia ma whaamanuina pēr lo suafa nei e whaavavau lava le tuai lo mātou ta maa anga le lei mai pe a whaia se malolonga i mātou le nei afiafi tau tai lau fio i le pō ua mamalu mai o le ale patoi ma le pōngi sa au maia le mala malama o lau fio e ta inga lo mātou ona i le aso fou wa e fola mai mātou te maua mātou te ngālu lue ma whaatino ai tō whinga ma whi au e pei ona e wāla au ina ai i mātou manuia le alo whaiwa lau i kāle sia e le ngata i le aso ataia ai whapea nā ia nei vai aso e lua mō lāna whontele manuia ia le tāpua inga ma le talo mai ale nofo matanga luenga pulenga ma au lotu te tasi i whanua i atunu ese wa ta ape atu iai lawe ka lesi malana tala elele wha manuia mai oel mātou tama ia vi ia lama lo suafa ono lau taita inga moi mātou mauti noa le whale tonu ma le vai le ta mai pei o lo fola mai ia fa mangalo fa mama mai a te mato a wa mato wala watu e ana lava ia te o Yesu Keriso o lo mato wali ma le mato fa ola o mato tane atua ia lungo i mato umanei o lo watu nu o lau e kale si watu nu umo le lalorangi le manuia o le file mu ma le lofa sili ese o oele atua le tama o Yesu Keriso lo mātou wali ma lo mātou whaola mafuta ina pe i mātou i le whatasi mai ma le mana o ea nganga pa ia nei e o i le whaavavau lava Amen.
nga me ke faia. Le mau kama e te alu nga kama whawatwalea mau leanga whapenga. Ke lola kala yaoi. Wa sa nyo wai kama nga ia. Ai na whiwharongo ia. Ka penga o me mai aloese mai. Aloese! 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 Fai mai le tangi e tāwita. Apisalo mai. Apisalo mai. Tawhia oti e sui e oi. E whapena le tangi ua mātua tu salava pe tātou te leanga. E le o le pule i le ola le tali o whawhita uli. Ai o Yesu le tātou e while mua i o tātou o langa. Tupulanga, awane i sala i avala, le fausanga.
fi au fola mo tātou ni Afiafi. Kita itu ngai le sunga tātou tofi, le sunga ya tax fai la basi. Ya le sunga le fa ngai ngama le kale sia e faka sai titirangi. Ya mato fa le ola fa tele la sunga ile fa ngai nga o le tātou whenga lo tu ni Afiafi, fa taita pena ma lo sauni. Ya fa tai mo talo sia fo ni mai tau whenga e tātou kale sia ma le tanga nga te fo ile fa no wa manuia mo Samoa mana tama whanau whakai fo mo le whiau tāu al talei o tau longo e si tātou o tunu ia le vai tau al tātou sa walinga whale ke siano ia whafo i pele mau e tele i lau sunga i le whawhengainga pe fo na wha oa i mea lo wha se le tua ia wālawa li tau tua ino lana tala le lei ia fo i Tapuaiga le whalitua ma le ainga pea le kale sia i lona o titele le whakasa titirangi mo le tātou Tapuaiga i le Afiafi ia e a whapele to ama ua mereu tātou pulkalame le Suluaulama ia whamaloa tu la whanaloa ni asu ana tu fulia le asa le whaiwa male mau whawhita ui tutupu mea e whasalame i tātou whamaloa le asu a whapesa whapenalo asu wale faina ni mea sa tutupu ni aso fa peo se inga mle uso ya wane e tuo no ina ya afele ya ipe wala wi telefoni pe ka ya ile meo le Facebook ya familia ya ile uso se masafe ma ya ile oto ifu la le aso e te wa eto fama o enane ya el sumalika ya o lo fa lo wa fu lo ma fa le la mtama tayao ya wa me le ya so ya kapunya ya ne da so ne ya te pena la kupata ya o le la kufifa ma lo ya ma me o ta pena ya na o si tu la lo ta so por kala fa pena na fa pe fu wa fe no ya ni fa la velave o la fa la velave o ni ma ya ni fa no no nga o ne ya se fa ma lo nga ya fa mo la va ile ni tu fa fo mai ta tu ma fana ile ngalo to ta to kalame pe fa pe tu langa le ya ai me tu pe tu ta to kalame ya Afiafi fa solo ngol ta to kalame pe no masani ai ya solo te tasi ya o ta o fitu o ta to Samoa ta longo ta la i me o tu ta to so manga me ta to vai fonua ele ngata fo ile ya se kalame o la ma i o ta to fonus ale fa pasa ile malai malua ko le sifa malua ya dengan tafulea so ya ita to por kalame ole tale vai fanua mai la ta fitu Australia fa ngapa ngale fakasa TV mal Pacifica TV Australia so mai ya ta to sa to longo ole afori valo ta to por kalame ole va ile la to puna ya nai fa so fa le manu so fo nai fa na ga mesin ni ba ta ya to no fo mo wai nei mea tāua ya mo tātou le lau fuan no le atu toto uli mo toto sina o le atu o le au fai laua ya mo wa fai nei vare ngai whafsoa inga i lo tātou mo i le tātou por kalame la fo le palu o le vai li la to puna so mai e fo isi tātou por kalame mai fai ngapa anga mal Pacifica TV Australia o le tātou por kalame o le South Pacific Sports o le Pacific Sports ia o tala i me talonga ia me si tama whanau o le Pacifica ia whapefi ma Samoa ia o lo whai masui ia tunu le sese i talonga le sese pere masani ai le ngata whaulea so mai ai ia le tātou ilunga tātou talonga whaulea la kapiliki talonga tene tātou le tātou la kapiliki ia o ino talonga mai whai mo le maiaso ia mai le se mai e tu e wha au i tu toi le tausanga ia o hanga tu whaulea i le sumasa le tausanga ia le whai me whaulea o nanga lau e whakasa TV televise lo wainga i le tātou isi tātou watatifanga tā pena tu e lau nanga le whakasa TV ia e lango mai le tātou whalolo malo si la pia sao ia
Missionary Suluaulama. Ya, ayo la soma ya tato program tato program full tato sei masani hit free, wale tato Samoa national lotto. Ya una fama ya full tato program Suluaulama sa ni fona la pe palen fa tato ni. Ini ai pe no se la tato hit free national lotto. So ya fa tato to fama ni Afiafi. Ya, awele ngole tu fa tato tu fa mamwe. Tato malosi. Afiafi mangefo ile tunafono le kale sia polisi ya malua ya ngena tato matua sio ina Samoa. Alisama National Hit 3 sa inumer fast pulun ni luna sulus pulun ni apelila lua pelus kuman lua mapatas na kumanan malo awal sa kinatato ma pangasolo sa kinatato ma ni ba na sa mantul tato Samoa National Bank efekte na neighbor to neighbor martidilima tato jackpot major jackpot los kuman tato maxi jackpot los tas liap fasela mini jackpot sila butasi yape faselau ano to pole tato pa pola stoki Deus com 30 milhões de lá ano tato as loto la sabole nem edo faz com 14 milhões de lá e não mais aqui no tato mal passar menos tempo mas pele bota uma movinha tato merla ano ele mate tato sa ili neko ipaing maliaso tato to ifina itayao lumtay masan no pangmasan on the telephone winong alwenong neyaso to pasal